біз бардық Ускут, Арпа, Тарақташ, Кереш ве Бахчысарай ве онда барған ерлерімізде біз яздық диалектлер насын инсан, ерлі шевесіні насын лафетейлер, о тілерін фарқыны көрдік ве өзіміз ве ұбрендік демек мүмкін. Doğru söylesem biz gitgende grupamız dedi ne biz görermiz o Kereçte ama biz barıp bu vatanımızın dülberligini, çuğulun mucizesi deyin bilesiniz biz ayrıca kaldık, şaşıp kaldık. İş defterler 3+ yaşındaki balacaklar için, yani 3 yaşından 4 yaşına kadar terbiyecilerge, hocalarga, milli bala bahçelerinin gruppalarda ve merkezlerde. Bu iş defterlerini ana babalar da evde işletebilirler. İş defterlerinin meşguliyetleri öyle tertip etilgen ki hocaga farklı maksatlarga erişmege yardım edeyle. Bir meşguliyetini becergende talebe aynı vakitte hem hesaptan hem el becerileri, yani yazı, hem çevre alimden bilgilerini alabilir. Fidançık iş defterleri mektep çağınaca 4 yaştaki ballar için hazırlandı. Bu iş defteri federal ve regional programmalarga esaslanıp tüzüldü ve milli bahçalarda, bilingval gruppalarda, inkişaf merkezlerinde ve ailelerde ana babalarla beraber de işletilebilirler. Bu bloklar mevsimlerge göre bölüngen, içinde eğlenceli hesap, nutuk inkişafı ve etraftaki alemle bağlı meşguliyetler verilgen. Эта книга – продолжение приключений и новых испытаний крымско-татарских героев, друзей Лейли и Энвера, а также их друзей из волшебного мира Крыма – Калахаяна и Абур, с которыми мои читатели познакомились еще в первой книге, которая называется «Бахлачахнан Маджаралары. Приключения фасолинки». Смогут ли дети спасти весну и наврез? Вот про это-то вам и нужно будет прочитать в этой второй моей книжке «Ярасты Атешинан Сыра».